The March 23 Movement cyangwa se M23 ni umutwe wa gisirikare ukomoka mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC, ukorera cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ihana imbibi na Uganda n'u Rwanda. Intambara ya M23 yo muri 2012 kugeza 2013 igamije kurwanya leta ya RDC yatumye abaturage benshi bahunga. Ku itariki ya 20 Ugushyingo 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ufite abaturage miliyoni, ariko yaje gusabwa n'inama mpuzamahanga w'ibiyaga bigari gusohoka kuko leta ya RDC yari yemeye ibiganiro. Mu mpera z'umwaka wa 2012 ingabo za Congo hamwe n'ingabo za Loni zasubiye gufata umujyi wa Goma, maze M23 itangaza agahenge inavuga ko ishaka kongera ibiganiro by'amahoro. Ubu tuvugana mu ijoro ryo kuri iki cyumweru, umutwe wa M23 watangaje ko wafunze imirimo yose ikorerwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu mutwe kandi wahise utangaza ko amasaha 48 wahaye abasirikare ba FARDC ngo bamanike amaboko yarangiye. Basabye abagize igisirikare cya leta gushyikiriza MONUSCO intwaro zose bafite, ndetse bose bagahurira muri Stade de Unity bitarenze saa 9. Uyu mutwe wavuze ko igikurikiye ari ugufata umujyi wa Goma wose. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batsinzwe n'umutwe wa M23 bambutse umupaka baka ubuhungiro mu Rwanda. Ibi bibaye nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bigaruriye Goma. Ubuyobozi bw'uyu mujyi n'ubw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bahungiye mu Bukavu bakoresheje ubwato. Bamwe mu basirikare ba leta bari muri uyu mujyi bahisemo kwishyikiriza M23 bamburwa intwaro, abandi bahungira mu Rwanda. Abahungiye mu Rwanda bakiriwe mu karere ka Rubavu. Inzego z'umutekano zigenzura ko nta ntwaro bafite. Abarenga 20 binjiye ku mupaka bitwaje imbunda zirimo n'amasasu bazishyikiriza ingabo z'u Rwanda. Umwe mu basirikare ba RDC bashyikiriza ingabo z'u Rwanda yavuze ko impamvu ari uko ingabo za RDC ziri gutsindwa na M23. Ati, nageze mu Rwanda mpunga intambara, twarwanye intambara nyinshi, ariko M23 bari gutsinda. Twaje hano kugira ngo twishyikirize ubuyobozi. Intambara mu mashusho turi kubona abaturage ba Goma bishimye kuba M23 yafashe umujyi wa Goma, bari kuzakiriza amashyi n'impundu. Wakibaza ngo bishimiye ifatwa ry'umujyi na M23 cyangwa ni bimwe bavuga ngo ubuze uko ageragwa neza. Iyi ni Nikebami TV. Subscribe, then stay tuned.